شاندێکی قونسڵخانە ئەمریکا لە هەولێرێ سەردانا زەوی و چەمین جوتیارên qeza ئاکرێدا داکۆشنێزی ve haydar bin ji rewşa cotiyarên ew ê deverê û berberstên karên wan bizanin. Cotiyarên devera akirê çendîn kêşe hebûn. Bo şandê Emerîkî dane diyarkirin mînagiraniya bihayê tovê çandinê û kêmiyayê her wasa nebûna amîrên pêşkeftî. عرب تê li Hewlêrê li me ekirî Ereb ebene xwe nakin hewl rojê dîka wan nekir derbas bibî girtiyan riyan girtin. Li kêrê girt? Seytera heşt şabî we nekir derbas. Kêrê li Mêsil? Erê wallah wan nekir gotiyan xeyar nabî daxil bibî. Yê Îranî tat. Gilê me ew hikûmeta me Kurda palpiştiya me naketin. Palpiştiya felahê xwe naketin. Dehmê lê nake, dehma şêmiyayî nake, dehma laylonê nake, dehma tovê naketin. Jenny Morgan berpirsa nivîsingeha kuştokalî li Herêmê û li Baylosxana Emerîka li Qahîre taybet bo dengê Emerîka got. The United States Department of Agriculture is here. وزارت کشتکالی آمریکا لکردستان دیگر کنسولخانه آمریکی کار کرد داک و روشا چاندنه پتر هایدار بن لکردستانه ایرو مسردان چند جاها کرو و بیستان خیار و زوین برنجی. جینی مورگان او جی خویا کرد که چندین کمپانیاین امریکی و کارت کن جبو پیشوچونا کرد چاندنه لهرما کردستانه. و هفته داد 12 کمپانیان امریکی الویره بونو گرینگی بکرد چاندن دا کو چوا او پدوین هرم بزانن هر و سابزانن چوا امریکا بکاریتن هاریکاریا گشگرنا آبوره هرم ده. سردان آویشاندی جبو چندین گندوارین دورا آکره بون لی به گشتی جوتیاران به امیدیا خواه دیار کرن جبر نبونا هاریکاریه و هاتنا برهم بیانی بوناوا بازارین هرمه دا. کاوا عمردنگ امریکا قضا آکره 500 دن که توبه خیاره لسما په $8 $75 رای وست